yayınımızda. Yanukovich'nin 1,5 milliardı bюджет asabatına keçirildi. Bu paralar Ukrayn milletinden hırsızlangan edi. Kiev Евровидение 2017 yarışına hazırlana. Kırım matbuat serbestligi reytinginde en yaramay 10 regionlar sırasında. Selam aleyküm, efirde zaman aprelinin 28'i Kırım işgalinin 1156. günü studiyada Safiye Ablayeva çalışmakta. Rusya boysunmagan Kırım tatarlarını yok etmeye tırışa. Öz hareketlerinin o tamır halkını korkuzmağa ve vatandan çıkarmağa istey. Meclis reisi Rifat Çubarov Ruslan Zeytulayev'nin hapsке ayılmasını boylu izatladı. Aprelinin 26'sında Rusya Şimali Kafkas Okrug Arbi Mahkemesi Ruslan Zeytulayev'ni 12 yılga hapsке aldı. O Hizbut Tahrir teşkilatına münasebeti olğanına qabatlandı. Rusya'da bu teşkilat terroristik olarak belgilenen. Ruslan Zeytulayev açlık tuttu. O Kırım tatarlarını takip etilmesini ve Ukraynaga verilmesini talep etken edi. Ruslan Zeytulayev очень четко разделяет. Ruslan Zeytulayev qayda yaşılıq ve qayda yamanlıq, qayda kanun ve kanunsuzlıq olğanını pek yaxşı bilir. Elbette böyle insanlar Rusiyaga tehlikesizlik getire bilecek. Bizim hareketlerimizde Ruslan Zeytulayev, Ahtem Çigos, İlmi Umerov, Mykola Semena ve onlarının Kırım tatarlarının boşaltılması esas talaplardan olacaktır. Yanukovich'nin 1,5 milyar doları devlet büdjetine keçirildi. So'nggi instansiya mahkemesi sabah prezident Viktor Yanukovich'ga yaqin olganlarının hapis etilgen paralarını musadere etmege ruxsat etdi. Ці гроші були вкрадені в народу України. Bu paralar Ukrayn milletinden hırsızlangan edi. Bugün buna yekun çekildi ve blok etilgen hesaplardan paralar devlet büdjetine geçirildi. İlk evvela bu paralar Ukrayn ordusuna masraf edilecek. Буде відновлення боєздатності українського війська. Президент Poroshenko'nun bildirgene göre yakın vaqtda sabık Ukrayn memurlarının hesapatlarından da milyardlar grivna blok edilecek. Yanı Bentni Şimali Kırım kanalında Kırım ile vaqtınca Kalınçak memuri sınırı yanında açılması beklenili. 2014 senesi Kırım Rusya tarafından işgal etilgen son Ukrayna yarımadağa su vermesini toxtattı. Kherson vilayetinin Kalınçak rayonu da susuz kaldı. O vakit Kherson vilayetinin firmacıları tarlalarına suvarmaq problemasının rast geliştiler. Kalınçak rayonunun sakinleri 2014 senesi öz paralarga çuvallardan Bentni kurdular ve 3 yıl alışmağa tırışalar. Biraz saçtık çünkü su elektroenergiye yetmeyecek dediler. Az 400 ya da 450 hektar saçtık. Привозився сначала песок, потом уже... Başta kum getirildi, soң o da yetmedi. Bunun için çamur taşıdık. Anda korseniz bu çuvallarga dolduraydık. Mında dalıcılar çalıştı çünkü aşağıda kazayı boru kedi. Bir şey olsa onu çıkarmak gerek. Mahsus parça satın alınğanı da o suğa kumunu yuvup gitmesine fırsat vermedi. Mında tüpte o korunuyor. Dalıcılar onu pek eteler. Не було б сої, не було б кукурузи, не було б рису, а вирощували тільки ячмінь, пшениця. Ne soya, ne mısır bir şey olmaz idi. Tek arpa, buğday bizde de ne var. Arpa, yazlık buğday, arış, keten. O vakit birkaç kere açlıkını biz östürür edik. Şimdi ise bizde 8'ge yakın açlık var. Первого этапа строительства данного сооружения Şaatının birinci basamak kuruculuğu bizge koşma imkan verecek. Bununla beraber 30'ga yakın hektar meydanında koy hocalık istisalcılarına işini temin etmeye yardım edecek. Bunun vasıtasıyla Şimali Kırım kanalı tarafından Perikop kanalına doldurmağa yardım edecek. Bu ise koşma 7.000 hektarını verecek.
Қырым халқара Freedom House тешкілетінің матбуатының сербеслігі рейтингінде соңғы ерлерден бірісіндедір. Ишғал олынған ярымада сербес матбуат олмаған 60 девлетлерден ең ярамай 10 девлетлер арасында. Қырымға баққанда сөз сербеслігі или ең бетер вазиет Шимали Кореяда, Туркменистанда ве Өзбекистанда. Дегер халқара репортеры без границ тешкілетінің асабаты матбуат сербеслігі или вазиетінің финалашқаныны қайдеті. Демократия севесі кергінлік ноқтасына еткені пек ратсызла. Егер матбуат сербеслігі қапсыздықта олмаса, демек сербеслікнің бір шарты біле кефел етілмежек. Күтлеві хабер васталарының сербеслігі авторитар режимі çalışқанда юткуза. Біле вазиет Полония, Маджаристан, Түркия ве Русияде үкім сүре. Матбуатның сербеслігі бұл вазиетте ешбір вақыт олмағаныда. Алманияда никап кемесіне қысмен ясақ көрсетілейді. Парламентінің ашағы палатасының азалары, девлет қызметшілері, махкемеджілер ве әрбейлерге еш вақытында бетіні қапатқан урбаны никап яда паранжаны кемеге ясақ еткен қанун лихасыны қабыл етті. BBC-нің мәліметіне көре, Алмания сақ фирқалары Френкистан ве дегер девлетлерден орнек алып, иштимаи ерлерде никапларны кемеге асылда ясақ етмеге чағыра. Киевнің меркези соқағы бойынша әрекет қапатылды. Евро шерінің құрылышы бойынша үшлер девам етмекте. Бұл 13.000 каре метрден ибарет олған фан-зона. Омайыз 4 күніне азыр олмалы. Украина пайтақты Евровидение 2017 арфесінде ненен яшай тәфсилатлы және беттекелев қамызда. Бұл крещатик бір қач күнден соң Авропадан беңлерден инсан Киевге кележек. Пайтақтының меркези соқағы қапалы. Асыда анламайым, бұл кімге керек. Не анда, не мында кетіп оламайсын. Бұл пробкалар керчектен де бездірділер. Мен айтмақ істейім. Бізді Евровидение ордуда кыбы. Әршейні ешіл түске боямақ. Атта япракларны. Әршей нормаль, бешке, әршей яқша. Не үшін әршейні капаталар? Мен пробкалар аз олғаныны істердім. Киевнің сол тарафындағы yol тәмерленмесі девам етем. Вақытым yok, бір айра атланмайып çalışамыз. Бұл есе халқара сергі меркезі. Ярышның ярым финаллары ве финалы мұнда кечежек. Даян маға мүмкін, мұнда япылғаны яқшы. Не мешает, только рабочий. Кедер етмей, бұл тек ішчілер. Бір қач автай версі мұнда тоз олғаныды. Шымды есе яқшы. Евровидение 2017 ярышы Киевде майысының 7-сінден 13-не қадар девам етежек. Геде селалы террористлер енгіл машинаны патлатып, инсанларны әсірге алып, ве Киевдеки халқара сергі мерkezінде сақландылар. Бөлі етіп, Украина қавсызлық қызметі Евровидение ярышына азырлана. Қавсызлық қызметі меркез базасында мақсус талимлер кечірді. Майыс айында анда ер конкурсының 2,5 финалы ве финалы олып өткерілежек. Бұл йөнеліште спецназ хадимлері террористлерінің яқалап, әсірлеріні азат етелер, тибиет хадимлері есе инсанларға ярдым көсерелер. Патлав техника оператив тақымы есе санки бинада тапылған патлав алетіні йоқ еттілер. Евровидение 2017 ярышының арфесінде иштимаи
ағда яңы промо-ролик пейда олды. Видеода вақытын жешғал олынған қырымнан кадрлары да бар. Бунен яйынымызны екінлейміз, көрішмек өзіре.